TMTV. Сәлем достар, бүтін тұрмыш театр, әбіз анда актерлар деген бит Шекспир. Неге бұл сөздерін еске түсірдім ме? Март азағында біз театр күнін белгілеп өтеміз. Шул оңайдан әйдәгі сірлі театр дүниясын айқап шығиғалы. Бүгін театрал саяхатыбызды біз Лейла Ғалиевадан башқа давам етербіз. Лейлаға оңыштар тілеп, сау болашық. Мезгіллеріні соғынып күтәбіз, Әғімірлер сізілемей өті, Йөрәкләріні әрнетіп өтіп, Кімнәрдір мәңгілеккә китәр. Яқты дүнияларға бір туғаш, Яшәргә иде туйған үшін. Яқты дүниялардан кім туйған, Яшәт Худай йөзләр тулган үшін. Хәзер әйдәгез премьераны каршы алыйк. Ленара Батталова бүген безгә тәүге сольный клибын тәкъдим итә. Кояшның беренче нурларында, шелтірәп аккан шишмә суларында, күктәге болытлар агышында, күрәм синең йөзеңне, алчыган җәйге көн авышында, колак сал моңлы җил тавышына, сиңа дип язылган җырларымны, тыңлайым күзеңне. Ерактан ераклардан сөюемнең көчле дулкынына, ялкынына син түзгенә, серләремне сиңа тапшырырмын, үткәннәрне читтә калдырырмын, сиңа дип язылган җырларымны, тыңла карап күземә. Ерактан ераклардан килеп, тынгысыз төшләремне бүлеп, яндыр мине, яндыр көчле ушакта. Күзләремнең ышкыннарын күреп, өшегән ушыларымнан үбеп, кочакла мине зинһар, тизрәк кочакла. Кочакла син мине, кочакла мине. Ерактан ераклардан килеп, тынгысыз төшләремне бүлеп, яндыр мине, яндыр көчле ушакта. Күзләремнең ышкыннарын күреп, өшегән ушыларымнан үбеп, кочакла мине зинһар, тизрәк кочакла. Хит-парад басқычларынан көтерілуіне узған атна премьерасы Азалия Зиннәттен башлыйк. Театр тылсымлы дүния, андагы актерларның һәр берсе үзе шәхес булуын Азалия Зиннәт яхшы белә. Кайсы театр артистларының аеручанлык яратуын беләсегез килсә, соң инде клибын карап чыга аласыз.
Aşağıdan koyaşqa Sen bahadır batırşın Irtırmış dengizlerin illa kapitanem Ağalasam Minem kiler Senin güçlü inerine Senin yanda sayrar bulbulam Senin yanda min şatlık kattulam Aşılansam günler sende Seni öpesim kiler Barı yolunu bölesim kiler Mına könülden tügüller Bähetim o sin gene Canım ayam gerek sin gene Sin tılsımşı Altın balığım Oynar quyosh salqinayım Eşer suam ürkün sular havam Senin şifam daru yürek davam Aşılansam günler sende Seni öpesim kiler Barı yolunu bölesim kiler Mına könülden tügüller Bähetim o sin gene Canım ayam gerek sin gene Seni güne Benim yüreğimde Padişahım Barşigim benim Seni güne Benim yüreğimde Padişahım Barşigim benim Aşılansam günler sende Seni öpesim kiler Barı yolunu bölesim kiler Mına könülden tügüller Bähetim o sin gene Canım ayam gerek sin gene Aşılansam günler sende Seni öpesim kiler Barı yolunu bölesim kiler Mına könülden tügüller Bähetim o sin gene Canım ayam gerek sin gene Мәскәүдә яшәп иҗат итүче Рузилә Бикәнең бик нык Камал театры спектаклен карыйсы килеп йөргән. Һәм менә Камаллылар Мәскәүгә гастроль белән килгәч, Рузилә аларны барып күрү бәхетенә ирешкән. Миркәй белән Айсылу спектакле булган ул. Шуңа өстәп әле үзенең яраткан актеры Эмиль Талиповны да күреп кайткан. Dünya iriken, dünya kino Yazmışlarına bittirelim Tırmaşına gül yüzün işe Anlı her gün bəxtini Qaramolda bir ayağa Şükür etsin bulğanığa Uylandıra sen bəxtli Yaşaysın dünyada Qaramolda bir ayağa Şükür etsin bulğanığa Uylandıra sen bəxtli Yaşaysın dünyada
Солсызларга солып килсе алтыннан ара кыйммәтле кара булуда тирә-якка шөкер итсин булганга сөенеп шатланып яшә дуасы һәрбер таңга Киләчәккә якты өмет сүндермия шәкеше кара булам тирә-якка шөкер итәм булганга уйлап куям мин бәхетле туганнан бит дөньяга кара şükür итәм булганга уйлап куям мин бәхетле туганнан бит дөньяга уйлап куям мин бәхетле туганнан бит дөньяга туганнан бит дөньяга Иржан Бекшентаев исә тарихи фактларга нигезләнеп язылган спектакльләрне үстен күрә. Сәнгать бик кызыклы дөнья. Театр сәнгате бигрәк тә дип белдерә яшь башкаручы. Илһамланып, яшәү дәрте алыр өчен ул сезне дә спектакльләр карарга чакырып кала. Turmuşumның яме бар, сөю булганда Сені ойлап ярсыдым, көңіл толғанда Ғашық етті сөйгәнім, нұрлы көзләрің Жанға да айылмайып әйткән сөзләрің Тұрмышымның емі бар, сөю болғанда Сені ойлап ярсыдым, көңіл толғанда Ғашық етті сөйгәнім, нұрлы көзләрің Жанға да айылмайып әйткән сөзләрің Матурым нұрлы көзіңә Матурым тәмді сөзіңә Ғашық болдым мен сенің Зәңгәр көзіңә Матурым нұрлы көзіңә Матурым тәмді сөзіңә Ғашық болдым мен сенің Сенің зәңгәр көзіңә Сиңа дейіп жыр язам, яратасыңмы? Мен риза жаным деп айта аласыңмы? Жүрегім сені сүйіп қалдым дей Янымда сен мәңгіге қала аласыңмы? Матурым нұрлы көзіңе Матурым тәмді сөзіңе Ғашық болдым мен сені Матурым нұрлы көзіңә Матурым тәмді сөзіңә Ғашық болдым мен сенің зәңгәр көзіңә Матурым тәмді сөзіңә Ғашық болдым мен сенің зәңгәр көзіңә Матурым нұрлы көзіңә Матурым тәмді сөзіңә Ғашық болдым мен сенің зәңгәр көзіңә
Артур Минхажев соңгы тапкыр караган спектакле «Бабайлар шуагы» дип искә алды. Өлкән буын артистларның алтын составы уйныйында бик шатып кайттым ди җырчы. Сезгә дә тәкъдим итәбез. Jiller aşağı selam yollamasın, selamın bir kilip birişmi, ışraşırız deyip ümit etem, tağlar bilen tağlar kuruşmi. Yok, yok men seni köpten gafı ettim, köngeli deryam köpten kaldı tenip, yazlarımda Özün kilsen iyiydi, özün kilsen iyiydi, özün bulup. Yok, yok men seni köpten gafı ettim, köngeli deryam köpten kaldı tınıp, yazlarımda özün kilsen iyiydi, özün kilsen iyiydi, özün bulup, özün bulup. Yıldızlardan benim hallerimni sıraştırgan köbük bulasın. Ay yıldızlar sinli düşlerimni parlı kileşegim yurasın. Yok, yok men seni köpten gafı ettim, köngeli deryam köpten kaldı tınıp, yazlarımda özün kilsen iyiydi, özün kilsen iyiydi, özün bulup, özün bulup. Yaşın neredey, güya yaşnısın da, yaңыр bulup, öksüp yılısın, әлейінді жанарыma ötep, kişirüğüm şulay sırıysın. Yok, yok men seni köpten gafı ettim, köngeli deryam köpten kaldı tırıp, yazlarımda özün kilsen iyiydi, özün kilsen iyiydi, özün bulup. Yok, yok men seni köpten gafı ettim, köngeli deryam köpten kaldı tırıp, yazlarımda özün kilsen iyiydi, özün kilsen iyiydi, özün bulup, özün bulup. Вакыт булганда театрга бик тиләп йөрим ди Булат Нигъмәтуллин. Соңгы караган әсәре классик зәңгәр шәл спектакле. Шунда Әсгать Хисмәтнең мулланы башкаруы бик ошады. Шулай ук төп герой Ришат Әхмәдуллинның уены бик тә ошады. Анда бит әле җырларга да кирәк. Бик сайтып башкарып чыкты дип тәэсирләнеп сөйләде Нигъмәтуллин. Ağa gümürler, ağa su kebek, ütte yeşil
Сен ғұмырға Түрілісің туры келді көрілге Сағыш қапласа аяз көгіні Шатлық елмайып ашты көңілі Рәхмәт Құдайға, рәхмәт дүнияға, сүйген ярыма, туғандарыма. Яшисі келе, достар болғанда, яшілік дәрманы янып тұрғанда. Хит парадымызда шақты вақыт лидерлар позициясынан нық тұрған Рифат Зариповны бүгін жеңушілер үшлігінен бір адым айыра. Рифаттың қайсы актер, қайсы театрны яратуын сіз инде аңлағансыздар. Аңламаған болсағыз, TMTV Production түшірген клипні қарап кетіңіз әлі. Aytgani sözler var, uylamış aytgani sözler var. Uylap lakin şınlap aytgan sözüge tishni qissa tuzgani bor. Ko'ngil eritirlik sözler var, shirdan tiriltirlik sözler var. Ömür boyu yurak türlerinde Ne kişişle vardı, torulu. Ko'ngil eritirlik sözler var, shirdan tiriltirlik sözler var. Ömür boyu yurak türlerinde saklap yürütürlük sözler var. Oğlum, sileşesi var. Selam, kilem elbette. Ati, men bugün koyup durmam. Oğlum. Yat kişini bir söz özüden, Qoy şaqda ağır bir sözden de, Yaşar işin küş hem dert bitti. Ko'ngil eritirlik sözler var. Tuğan kınınız bilen sizni, sizge barısı şundan bek zor rahmet. Sen hatırlıysan. Oğlum onu, bravo. Saklap yürütürlük sözler var.
Исәнмесез, хәерле көн, эфирда мин Рифат Зарипов. Бүген олы хөрмәткә лаек укытучыбыз Шәмсия Сафиуллинның туган көне, юбилее. Сезне бүгенге шушы матур юбилейгыз чын күңелдән тәбрик итәбез. Әрім әшісідей сүзлер бар, балдай татлы тілі кішілер бар. Ойлар, еллар ғасыр юғалмаған, із қалдырған ізешлер бар. Көңіл ірітірлік сүзлер бар, шерден тірілтірлік сүзлер бар. Өмір бойы ерек түрлерінде сақлап ерітірлік сүзлер бар. Көңіл ірітірлік сүзлер бар, шерден тірілтірлік сүзлер бар. Өмір бойы ерек түрлерінде сақлап ерітірлік сүзлер бар. Өмір бойы ерек түрлерінде сақлап ерітірлік сүзлер бар. Сақлап ерітірлік сүзлер бар. Марат Шайбаков Башкортстанның Нур театры фанаты. Вакыты булганда ул һәр шәхс спектакльләргә йөрү яклы. Тик менә театр сезоны, концерт сезоны белән бергә баргач, рухи азык артыннан театрга йөрергә әллә ни күп вакыты калмый икән җырчыбызның. Жыйыныдың китәргә яшьләрең күзеңдә, мин генә түгел бит, әрнисең үзеңдә. Әлегә варалар бер генә адым бит, син минем яшьлектән яраткан ярым бит. Араны үзәргә эзләмә юлларын, булса да башкалар, алар мин булмамын, мин булмасылар алар. Минем күк яратмас, үзелгән аралар, яңыдан ялганмас. Шулай кирәк дисәң, хушлашып китәрбез, син мине, мин сине бәхетсез итәрбез. Ят ярлар янында сагынып саргайып, üzülüp ялганып гомерләр үтәрбез. Араны үзәргә эзләмә юлларын, булса да башкалар, алар мин булмамын, мин булмасылар алар. Минем күк яратмас, үзелгән аралар, яңыдан ялганмас. Без аерылышырга булдык. Мәхәббәт үтте бугай. Yılıysan, sin şulay tiledin, min birgen bəxtinin qədərin bilmədin. Dünyada yarlar köp, sina da, mina da, sin bulmaz ol mina, ol bulmaz. Saklaganlarda gına мәхәббәт саклана. Араны үзәргә эзләмә юлларын, булса да башкалар, алар мин булмамын, мин булмас
басылар алар, минем күн яратмас, үзілген аралар, яңыдан ялғанмас, үзілген аралар, яңыдан ялғанмас. Көмеш медаль иясе Люция Мусинаның яраткан спектакле «Мәхәббәт ФМ». Жеңіл, мәхәббәт белән сугарылган позитив. Ә тагы ни кирәк? Килешми мөмкин түгел, вакыт табып сез дә барып кайтыгыз, дуслар. Йөрми яндагына, микәнлеген син аның аңлагына. Хан сарайлар алтын сарай түгел байлык, бәхет икән шын ярату һәм саулык. Дөньяларны куабыз без куабыз, менә тоткан кебек булабыз. Күңелләрдә изге хисләр йөксәк кенә, шын бәхет көйләренең тәмен тоябыз. Dünyalarını kuvabız biz kuvabız, minne tutkan kebek bulabız. Günlerde izgin hisler yüksek güne, şın bәхет көйләренең тәмен тоябыз. Бәхет бит ул ерак йөрми яндагына, микәнлеген син аның аңлагына. Гаиләләрдә булсын икән ул татулык, балаларның күңелендә яхшылык. Дөньяларны куабыз без куабыз, менә тоткан кебек булабыз. Күңелләрдә изге хисләр йөксәк кенә, шын бәхет көйләренең тәмен тоябыз. Дөньяларны куабыз без куабыз, менә тоткан кебек булабыз. Күңелләрдә изге хисләр йөксәк кенә, шын бәхет көйләренең тәмен тоябыз. Бәхет бит ул ерак йөрми яндагына, микәнлеген син аның аңлагына. Шын дуслыкның кадерен белеп саклагына, бәхет сине үзе табар шунда гына. Дөньяларны куабыз без куабыз, менә тоткан кебек булабыз. Күңелләрдә изге хисләр йөксәк кенә, шын бәхет көйләренең тәмен тоябыз. Дөньяларны куабыз без куабыз, менә тоткан кебек булабыз. Күңелләрдә изге хисләр йөксәк кенә, шын бәхет көйләренең тәмен тоябыз. Күңелләрдә изге хисләр йөксәк кенә, шын бәхет көйләренең тәмен тоябыз. Шын бәхет көйләренең тәмен тоябыз. Алтын медаль иясе Фирузаның иң яраткан спектакле Туфан Минолинның «Үлемсез әлдермештән әлмәндәре». Гомумән, Туфан Минолин иҗат иткән һәр пьеса уңышка дучар. Тик иң кызыгы шунда, аның яраткан актеры Әлмәндәр бабайны уйнаучы Шәфкать Бектиберов түгел, ә әҗәлне уйнаган Раул Шәрәфиев икән.
Театр деген серле дөньяны айкап та чыктык. Тормышыгызда һәр чак бәхетле геройларны гына уйнарга язсын дигән теләктә мин Рамил Шәрәфиев сезнең белән саубуллашып торыйм. Чао! Әгәр тапшыруны карамый калган булсаң, YouTube-ка кер һәм безнең каналга языл.